Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ukraine byemeranijwe ku masezerano aha Amerika uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro muri Ukraine. Ni icyemezo Ukraine ifashe mu rwego rwo kureshya ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump, gushyigikira Ukraine no gufasha kurangiza intambara icyo gihugu cyagabweho n'Uburusiya. Aya masezerano agezweho nyuma yo guterana amagambo hagati ya Perezida Donald Trump n'uwa Ukraine Volodymyr Zelensky. Mu cyumweru gishize, Trump yise mugenzi we wa Ukraine umunyagitugu udakunzwe cyane kandi ugeze aho agomba gusinya amasezerano y'amahoro vuba cyangwa akabura igihugu cye, mu gihe Zelensky nawe yari yavuze ko Perezida Trump asa nk'umuntu wibera mu isi y'amakuru y'ibinyoma. Nyuma yo guhura na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron muri iki cyumweru wakoreye urugendo mu mujyi wa Washington, Perezida Trump yavuze ko Perezida wa Ukraine ategerejwe muri Amerika muri iki cyumweru cyangwa igitaha gushyira umukono ku masezerano y'amabuye y'agaciro, kandi avuga ko intambara yo muri Ukraine ishobora kurangira mu byumweru bike biri imbere. Gusa ntiyatanze ibisobanuro birambuye, ahubwo avuga ko ari gukorana n'abaperezida ba Ukraine n'uw'Uburusiya. I'm dealing with President Zelensky. I'm dealing with President Putin. Ndi gukorana na Perezida Zelensky, ndi gukorana na Perezida Putin. Ndimo kugerageza kugaruza amafaranga cyangwa kwizera umutekano wayo. Kuko muzi ko Uburayi bwatanze amadolari miliyari 100. Amerika yo yatanze miliyari 350 kubera ko twari dufite umuperezida mubi udashoboye. Ariko dore ikibabaje, Uburayi bwayatanze nk'inguzanyo basubizwa amafaranga yabo. Twe twayatanze gutya gusa. Ndashaka rero ko baduha ikintu gihwanye n'amafaranga twatanze. Aya masezerano yumvikana nk'ubucuruzi buri gukorwa, aho Perezida Donald Trump yifuza ko ibyo Amerika yatanze kuri Ukraine muri iyi ntambara byagaruzwa. Ku ruhande rwa Perezida wa Ukraine we yanze gushyira umukono ku masezerano ya miliyari 500 z'amadolari, mu gihe Amerika yo yashakaga uburenganzira bwo gucukura amabuye afite agaciro kangana nayo. Zelensky rero ibi yarabyamaganye, avuga ko batahawe amafaranga angana gutyo kandi ko aya masezerano atabaha icyizere cy'umutekano Ukraine ikeneye. Trump ntiyavuze ko aya masezerano ajyanye n'iby'amabuye y'agaciro azaba akubiyemo ibyemezo by'umutekano bya Amerika igihugu cya Ukraine cyasabye, ahubwo yerekeza uruhare runini ku bihugu by'i Burayi mu gucunga umutekano wa Ukraine w'igihe kirekire. Kuba Trump yihutiye guhagarika intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine ndetse asa n'uwemera bimwe mu byo Uburusiya buvuga, byatumye hari abantu batinya ko Amerika ishobora kwemerera Putin ibintu bikomeye bishobora guhungabanya umutekano muri Ukraine no ku mugabane w'Uburayi, ibishobora guhindura politiki y'isi. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.